Qytetarët dhe forcat progresive në vend tashmë janë të bindur që integrimi në NATO dhe në BE sjell paqë të qëndrueshme, stabilitet dhe siguri, barazi dhe marrëdhënie të shëndosha ndëretnike, mirëqenie shoqërore dhe zhvillim ekonomik. Граѓаните и прогресивните сили во земјава сега веќе се убедени дека интеграцијата во НАТО и ЕУ носи одржлив мир, стабилност и безбедност, рамноправност и добри меѓуетнички односи, општествена благосостојба и економски развој. Me këtë rast, unë ftoj edhe opozitën që t'i bashkangjitet suksesit të përbashkët, sepse nga rreshtimi i vendit tonë në Bruksel përfiton shteti dhe qytetarët, përfiton edhe opozita. Gjithashtu, ftoj edhe të gjithë ata që akoma hamenden dhe i kalkulojnë pozitat e tyre për nevojat e politikave ditore që ta te kalojnë veten dhe të rreshtohen me forcat progresive në vend. Во оваа прилика, јас ја поканувам и опозицијата да му се приклучи на заедничкиот успех, бидејќи од постројувањето на нашата земја во Брисел, придобивка има државата и граѓаните, придобивка има и опозицијата. Исто така, ги повикувам сите тие кои што се уште се двоумат и ги калкулираат нивните позиции поради дневни политички потреби, да се надминат себе си и да застанат заедно со прогресивните сили во земјата.